Yo, there's a boy. Hello. Yeah, hi. Baby T. Yes. Yes, mambo. Fiti. Tukege video stress ya una chef Kademba. Toga hivi. Ona togo. Ndio ile. Mati taka John wa dudio ha belele. Haya weko. Demona wa belele. Belele. Iyo to dai shide hadu hata wa Munyolo. Kwa Munyolo mwenyewe. Kwa Munyolo mwenyewe. Hadogebu hawa umamwira tuhurire thimu kwa Kameme. Kwa jona de ha geti de kumwira tere. Ai, mundu wakwa ngakuma wathie nie nginya nduthi yakwa ni atahirwo. Ai ni atahirwo. Ni atahirwo ni thire. Ima. No de akiuga tere. No wetagwo atia? Njitagwo John wa nduthi kuma Mbiriri. Haya John wa nduthi. Kuma Mbiriri. John wa nduthi kuma Mbiriri. Mbiriri ni hakuhi na hawa Munyoro. Ni hakuhi na hawa Munyoro ande hage opposite ha mulimo. Koguo na ngituma na ethero John amucokerie nduthi ni agukunyita. Ni aguku ona haria ndugamite kwa njari. Ndirona haria hakenja haria ndege guaga. Haya, hekinya gwako gwaka ndege. He handu agwaga ndege he handu twathia hau kuria gathigo ku 1 no riu mbere ya twake musupportire muno ri. Ai, ni akwa yagerirwo kurekera oko. Ngai Riu tutagawira wa gukinyirwo to squad haha ndona twendona thate ri. Ni ngakena ngauga atiri. Wakwa ni kwariyo. Tondu rotahirwo ni ndu wa mbeca cigana? Ndatigĩtie ngiri 57. Ai icio ni ukurihirwo. Ai hau ni ngai. Riu ri tondu ni tukurira biru ingi imwe ri. Station yaku namba yaku. Tumwethe. Aya tie namba na Baby Top ni ngwendete muno. Ni ngwendete muno Ima. Na ngenda chef Kademba na stress wa digital. Kwa just stress ndorete ndimwendete inbox. No sai inbox rudisha. Wetaga atia Facebook? Njitagwo John wa nduthi Mbiriri. Haya ndukimwandikira namba yaku ya thimu Facebook nigetha reply Stacy. Haya toguo. Toguo. Funda. Atiriri. Haya ucio ri. Haya ni akwandikire hau tumwethere nduthi yake coke. Wow. Munyoro ndari na munyanga. Hello. Wemaga muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV gwiraga niho mucie wigue wimucie tomoro wa Kimani. Riu ni video iria itikite andu aingi na gikeno na thutha wa connection ya nguvu ni kuma kwi Baby Top na Kameme crew guteithia mwanake uria aragitwarire mateta make na kuga nduthi yake ni agitahirwo ni kumanisha ni agika campaign muno ina agagikira Ligi G no riria Ligi G akehereire giti mwanake arakiuga ati maundu ta mathukanire agakihoya uteithio na haria muthoni wa Kirumba akiuga ni agwitigira mwanake ni agwiteithika uria arakindaywo ngiri 53. Shabiki ni maikenetio ni uhoro uyu muno tukona ta wa mbere aretwo Njoroge igira maundu gwenda guthomera maundu matikomekanwa-ini gakwa akamwira Ngai arakuonekanira Baby Top ni maundu maria wikagira andu aya ni mauni maingi makirekereirio ma congratulate muthoni wa Kirumba na giko giki kiatha aragikire. Mwana waku ni mariku comment hau thina tuike wa share.